ملک چھُ پکان برونٛہہ کامیٲبی ہٕنٛدِ وتہِ پٮ۪ٹھ چھُ گامزن أزکِس کالس منٛز ملکٕچہِ ترقی خٲطرٕ یِم سٲنۍ خواب چھُ یِم تمنا چھُ تِم حقیٖقت بناونہٕ خٲطرٕ بھارتٕچ أنٛدرِم قوت بڑاونہٕ خٲطرٕ یہِ سونٛچ ہٮ۪تھ چھُ مُلک آرگنایزڈ یا ان آرگنایزڈ سیکٹرس منٛز کٲم کرن والٮ۪ن کروڑ بدٮ۪ن کرمچارین خٲطرٕ لگاتار کٲم کران اتھ بھرپور قوتس سمٲجی رنگ دِنس غٲر محتاج بناونس منٛز چھُ کٲم کران EPFO بھارتٕکۍ وزیر اعظم محترم نریندر مودی جی تہٕ محترم کٲم کارٕکۍ تہٕ روزگارٕکۍ وزیر جناب بھوپیندر یادو جی چھُ لگاتار اتھ منٛز لٔگِتھ تہٕ یِہنٛدِ صدارتس تہٕ وتہٕ ہاوکِس منٛز چھُ EPFO وۄنۍ مُلکٕچ ترقی منٛز اہم رول ادا کران EPFO ہن کوٚر ایٖز آف ڈوٗیِنگ بِزنس تہٕ ایٖز آف لِونگ ہِوٮ۪ن وظیفن ہٕنٛز تعبیٖر کرنس منٛز سٮ۪ٹھاہ تھکن لایق کارکردگی محترم وزیر اعظم صٲبن کوٚر 2014 منٛز یونیورسل اکاؤنٹ نمبر لانچ ییٚمہِ سۭتۍ أکِس فردس میٖج اکھ خاص پہچان تہٕ بار بار کٲم دِنہٕ وٲلۍ سٕنٛدِ طرفہٕ بدلہٕ آمتٮ۪ن نمبرن ہٕنٛدِ نِش پریشٲنی نِش گوٚو آزاد EPFO ہس منٛز دِنہٕ آمتہِ رقمُک حد آو بڑاونہٕ یہِ آو وۄنۍ 6,500 پٮ۪ٹھ 15,000 تام بڑاونہٕ پینشنرن ہٕنٛز لایف آسان بناونہٕ خٲطرٕ آو گرِ بِہتھٕے ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ہُنٛد تہِ انعقاد کرنہٕ EPFO ون کٔر پننٮ۪ن فردن خٲطرٕ آن لاین دعوا برنٕچ خدمت شروٗع آز چھُ 99% دعوون ہُنٛد ازالہٕ آن لاین گژھان EPFO فردن خٲطرٕ چھُ نامکرن سٔروس شروٗع آمٕژ کرنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ تِہنٛدٮ۪ن جُڑِتھ رشتہٕ دارن خٲطرٕ سارے خدمت سہل بنے تِم ہٮ۪کن پنُن دعوا حل کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ پینشن حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ وۄنۍ آن لاین ایپلاے کٔرِتھ وُنیُک تام چھِ آمٕتۍ 2 کروڑ تہٕ 20 لچھ نامکرن دٲخل کرنہٕ ڈیجیٹلائزیشن تہٕ سہل خدمت ہُنٛد اثر چھُ یہِ زِ یِمن 10 ؤرین منٛز وٲژ فردن ہُنٛد تعداد 10.68 کروڑ پٮ۪ٹھ 29.68 کروڑن تانۍ کُل کوٲڈ فردن ہٕنٛز گرٛینٛز تہِ آیہِ 7.98 لچھ پٮ۪ٹھ 21.23 لچھن تانۍ وۄنۍ چھِ EPFO ہٕنٛز پینشنرن ہٕنٛز تعداد 65.61 لچھ پوٗرٕ مُلکس منٛز پنُن دامن پھٲلٲیِتھ تہٕ سارے رُکاوٹس دوٗر کٔرِتھ دروازن پٮ۪ٹھ پننہِ خدمت واتناونہٕ خٲطرٕ کوٚر EPFO جنؤری 2023 منٛز پننٮ۪ن وسیع دوٗر اندیش پروگرامن مختلف ضلعن تام واتناونس منٛز پیش رفت ندی تہہِ قریب یعنی ندی آپ کے نکٹ 2.0 آو شروٗع کرنہٕ اتھ ضمنس منٛز چھُ EPFO مختلف ضلعن منٛز ہر رٮ۪تہٕ کہِ 17 تٲریٖخ اکھ کیمپ نافذ کران وُنیُک تام چھُ 9,202 کیمپ منعقد آمٕتۍ کرنہٕ یِمن منٛز 3,45,023 لچھ لُکو یِم خدمت حٲصِل کرِ EPFO پریاس یوجناہس تحت پننٮ۪ن پینشن یوجنس منٛز شٲمِل فردن چھُ خدمت منٛز نٮ۪بر قدم کرنہٕ گۄڈنِکۍ دۄہٕے BPO دِونہٕ یِوان یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ پٔتمٮ۪ن 10 ؤرین منٛز چھِ EPFO پننٮ۪ن فردن تہٕ تِہنٛدِ بچت پٮ۪ٹھ سوٗد تہِ دیُتمُت پننِس مشنس منٛز برونٛہہ پکان چھِ EPFO پننٮ۪ن کرمچارین ہُنٛد ڈھانچہٕ تہِ مضبوٗط کوٚرمُت تہٕ تِہنٛزٕ ضروٗرتہٕ چھےٚ بخوٗبی EPFO زانان اوے آو پٔتمٮ۪ن ؤرین منٛز مختلف دفترن خٲطرٕ ذٲتی بھون تہِ بناونہٕ EPFO گوالیر دفتر چھِ گوالیر شوپور گُنا راج گھاٹ اشوک نگر شوپوری دتیا مورینا گوالیر لگ بگ 2,000 ایسٹیبلشن منٛز کٲم کرونٮ۪ن 1 لچھ فردن 27,000 پینشنرن ہٕنٛز سیوا کران اتھ کٲم کرن وٲلِس دفترس چھُ آز پنُن بھون میلن وول ییٚمِچ افتتاح کرنس پٮ۪ٹھ أسۍ سٲری چھِ مطمعین زِ EPFO گوالیر دفتر کرِ وۄنۍ زیادٕ مضبوٗطی سان خدمت تہٕ محترم وزیر اعظم صٲبُن خواب گژھِ شرمندے تعبیٖر